Les expressions de base. Les expressions de base. لومړنۍ څرګندونې. Comment allez-vous? Comment allez-vous? تاسو څنګه یاست؟ Je vais bien. Je vais bien. زه ښه یم. Très bien. Très bien. ډېر ښه. Ça va? Ça va? څنګه یې؟ Ça va. Ça va. ښه یم. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? ستاسو نوم څه دی؟ Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? ستا نوم څه دی؟ Je m'appelle Lal Mohammad. Je m'appelle Lal Mohammad. زما نوم لال محمد دی. Enchanté. Enchanté. په لیدو مو خوشحال شوم. Monsieur? Monsieur. ښاغلی. Madame? Madame. اغلې. Mademoiselle. Mademoiselle. پیغله. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. اغلو او ښاغلو. Vous êtes d'où? Vous venez d'où? Vous êtes d'où? Vous venez d'où? تاسو د کوم ځای یاست؟ D'où es-tu? D'où viens-tu? D'où es-tu? D'où viens-tu? ته د کوم ځای یې؟ Je suis de Helmand. Je viens de Helmand. Je suis de Helmand. Je viens de Helmand. زه د هلمند یم. Où habitez-vous? Où habitez-vous? تاسو چیرې ژوند کوئ؟ Tu habites où? Tu habites où? ته چیرې ژوند کوې؟ J'habite à Paris. J'habite à Paris. زه په پاریس کې ژوند کوم. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? تاسو څو کلن یاست؟ Tu as quel âge? Tu as quel âge? ته څو کلن یې؟ J'ai 50 ans. J'ai 50 ans. زه 50 کلن یم. Parlez-vous français? Parlez-vous français? تاسو په فرانسوي خبرې کوئ؟ Tu parles anglais? Tu parles anglais? ته په انګلیسي خبرې کوې؟ Je parle allemand. Je parle allemand. زه په الماني خبرې کوم. Je ne parle pas espagnol. Je ne parle pas espagnol. زه په اسپانوي خبرې نه کوم.